Pozdrav YouTube i dobrodošli u novu epizodu minigame-a, ne znam šta je ovo, ja mislim igramo na Mindplexu i ovo je paintball. Uživajte u igri. I počelo je. Ja sam crveni Nether protiv Frostena, vidite Chunkeror. Tamo sa desne strane, pucaj! Neki dan sam tek počeo igrat Mindplex. I ovo je paintball. U stvari to sam već rekao. Hop. Ja sam noob u minigames, pa nemojte se ljutiti, jebi ga. Šta ja mogu? Pa izaći ćemo iz te igre i joinat ćemo neku drugu. Što ćemo? Ajdemo Turf Wars. Pa dobro, očito da ću biti marksman. Kad ne mogu ništa drugo, sve košta 2000. Ja imam sam 440 džemova. Šteta. Joj. Kak ste? Napišite u komentare. I slušajte sad, odgovor napišite u komentare. Ovo je pitanje dana. Koji vam je najdraži minigame? Odgovorite u komentarima. I tako ćemo svaki put kad budemo igrali minigames, ja ću vam postaviti neko pitanje i onda ćemo... Da. Onda vi odgovarajte. Ovo može se brejkat, nisam znao, ali se ne može pokupt. Aš. To. Jadan lik. Ne, jadan ja. Ovo je jako zanimljiv minigame, barem meni. Kakav hit. Ali je njegov prijatelj i mene ubio. Popravit ćemo malo moje zidine. Shots fired. Nisam ga ni vidio tamo.
Jump. Trebao sam se prije maknit, ali se nisam sjetio. Idemo build phase. Idemo prema gore. Planirao sam napraviti dvorac u zraku, ali očito da to nije uspjelo. Minutu i 30 sekundi se borimo. Dobar sam. Iznenađen. Inače nisam dobar sa bolom, ali... Eto, potrefilo se. I pobjeda! Hoćemo li još jednu igru ili... Ajde još jednu. Još jednu od Tour for Wars, pa idemo nešto drugo. Lava run parkour coming soon. Zanimljivo. Buge. Šta pravimo dvorac u zraku? Barem ja. Ipak nećemo dvorac u zraku. Jump shot. Jump shotove ćemo raditi. Loše. Hoćemo li dobiti nekog? Nikog. Šteta. Dobar hit za njega, ali mi i dalje vodimo. Jer je moj tim dobar, očito. Triple kill! Uništili su mi kill streak. I možda budem snima neke druge igrice, ne samo Minecraft. Naprimjer Rise of Nation, ako znate šta je to. Neka strateška igra, jako dobra. Meni se jako sviđa.
Op. Pa ja sam budala. Ali sam ga ubio, jeee! On je mene, ja sam njega, kill for kill. O, enemy territory. Uf, nekoga je drugi sredio. Neko me ranio. Double. Ili triple, nemam pojma. I hoćemo li dobiti nekog? Nikog, hoćemo li sad dobiti nekog i ništa. I'm on fire! This girl is on fire! Jump shot. Kako? Bio sam iza zida. Možda me onaj sa mačem, ne znam. A nije. With archery piše. Aha, build phase. Oh. Whoa. What the fuck? Blue is losing. Zašto ja na engleskom pričam? Plavi gube. To sam htio reći. Da me pogodio, to je bilo savršeno na njegovom partu. Dobra pozicija. Sam kad bi nekog mogao pogoditi. Bum. Još par puta ih ubijemo i naša pobjeda će biti sada. Yes! Ja sam ubio zadnjeg. GG! Ja ubio zadnjeg, kak sam sretan. Evo sad zadnji minigame. Na primjer... Ajde arcade. Joj, ovo je najgori. U arcade. Rabbit farmer. Select team. Oprostite. You're 4 out of 4 in queue for cow team. Yay, cow team. Angry cows! Milk the cow, Bob's farm. Milk the cow, okej, moramo... Ne znam. Uzet mlijeko od krave, valjda. Dok nas krave ubijaju i... Ko više uzme ovih mlijeka, on je pobjednik. Ne, nisam uspio drugi. Yes. Get milk, sad. Ne snalaze se krave nešto dobro danas. Prošli put kad sam igrao
Razjebala se. Holy shit. Crkosla, ne. Sam zadnji. Aha, kad crkneš onda se resetira sve. Onaj običan. Šta će mi voda, Bog? Ne, ja sam zadnji. O, mogao sam biti treći da nisam umro. Ah, šteta. Gdje je druga arcade? Šta je to? Cowards, dobro. Može. Yeah, you joined player team. Wiggle, 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 wiggle. Hangover, 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 hangover. 505 džemova, ide mi. Šta je ovo? Bajani, Bajani, XX Bajani. Dragons. Migo, apa ja. Ako vam netko za Bajani, on je poznat YouTuber. On je napravio ovu mapu. Ili minigame, ko zna. Ne! Prekasno sam. A još jedan survival games za vas i video gotov. Ja mislim, ne, start, vote, ne znam, ali uglavnom počinje već pa, nije bitno. On ne počinje, aha sad će. Počinje, jaj! Joj, mrzim ovu mapu. Uvijek umrem na početku. To... Sad će oni umrijeti na početku. Kud bježiš? Da brežiš be. Daj mi stvari da ga ne ubijem. Hoće da mu se smilujem, ali nikada. Hoću njegovu hranu. To. Hrana. Ništa hrane. Sramota. Želim to mi treba full armor.
To. I ništa hrane opet, joj. Onaj lik će vjerojatno htjeti osvetu u drugoj igri kad budem igrao. Ako budemo u istom lobiju, ne znam. Vjerojatno neću pobijediti ovu igru jer nemam hrane, a hrana je najbitnija u Hunger Gamesu. I oružja, ne znam. Ne znam ni ja. Joj. Pa tu vjerojatno neće biti hrane, idem u neku kuću. Ako crknem od hangera, obećajte da ćete me upt kad me nađete. Čiča. Neko je nekog ubio, ne, bojim se. Shift. Please hrana, please. Ne. Maniga. Give me some chicken, please. Uh-oh. Možda dobijem sneak attack. Kud je? Šteta. Eto, ljudi, to je kraj ove epizode. Subscribe, like, share. Radite šta hoćete sa videom. Stavit ću link od kanala od onog MC Killera s kojim snimam Factions. I da, to bi bilo to. Doviđenja.